Newirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumamosi nitite na mbere boega ningo kugwatoge nikirenteto chietu cheru tha mugwanja narua iri tariki 29 mweri ni jwa 11 mwaka ni jwa 2025 rietwa ni Maureen Kinya. Tukiambiria nteto chietu Bishop Obwero wa kanisa ya Methodist niwe Dr. John Maromba Musheke nethiritwe akiariria kanisa iji kwa igita ria mbere kiri kigomano gia kanisa iji kia 60 aria nandi nkuruki ethiritwe agitariria ate agatigira kanisa iji ikethirwa ikirumira urumwe amwe na kinya wendo na kinya gutigira iyoto bianto bite kunwa baraba umite nyomba cietu cia nteto cia Kimiru ngurukia kanyaka kubukaribisha the presiding bishop orora tarirwe ni kigomano kia delegates ba 60th annual conference ya Methodist Church ndene Kenya bara bakara karite na kia thokana bakarite akuma Jumatatu mwankana arua mbere twethera twina ira twita ministerial session kana ara minister batirimana bere ya ntobara bange twita late leaders na watotirimana na era ita representative session ke wamano ke nkuyukia kanya kamwanya kureta nkethi cia conference yetu ke athikiri betu na ke member ba kanisa yetu ya Methodist na Kenya yonthe na kenda kuwa moroto ywa thimu yetu irari nandi tukathithia atia atana na riba baba kithomo kira twayukitie ndene ya mathitho ya tumwigiri 37 twethira twina kagita kakwitho ya nkoro cietu na kuthogania muno ara kanisa yetu yumite ara tukinyite na nara tukwenda wita na kigomano kiu kana mucemano yu yura tukurikia narua nirio amemba ba ponthe barone nibo boya bampe utongeria bwa kanisa ya Methodist ndi mutongeria wao antoa miaka 5 kuingu gakanya kaka uchokeria delegates beton kado non to boy imani ira borethete weni ona oni na kwithira iborendere kumbethia mutongeria wenu na mutongeria wa kanisa yonthe na njira ya umpakura inyingi na batu twe kanisa itukwenda kuwa nende kanisa yetu ina mwerekera yu mweru non tuithurite atongeria betu bonthe kanisa yetu executive tutongera shwa ni conference secretary ura withaira ai mutethia wa presiding bishop na wenwe Reverend Dr. Stephen Tere Nicholas Tere ura nende kumanende nwe conference secretary na nangi twatharire mwiki wetu wakigina getu kyonthe mutoro menyairo tonga bwetu ba kanisa tawe Mr. David Kaburia kun kankuwa nende kanisa yetu twina ikundi kia utongeria no tinga kwirio ki utongeria bwetu na twa tukiambiriria utongeria bwitu kwenda kuwa tugatongeria na njira ya integrity kana kwithira turi antu ba betio na ninde president bishop dawanka atongeria timu iyi na ndi timu linda wa utongeria kanisa yetu ndi timu linda nabo twitanirite nabo kiwiti na mbere ba kanisa yetu kwe manto yange yara twariria kithirikari towa bado twitayari twe kanisa kuritaniria ngwe na thirikari yetu iri onendi na muno twibacokairia nkatho no twitwone tengarama ya maisha thirikari ni aretie kwinamia na tweni karenji thirikari ite na mbere kuthithia u nikenda hapathi kana hopelessness ira tukuona ndene Kenya antu ne kinyanto betu babethi kwaga ngugi
na manto ya maingi tutethaniri na thirikari kulukira institutions cietu iria twithaa twina cio ya masibitari na dispensaries, skulu cietu na nya university na colleges cietu iria twina cio. Na twaigometi batwi turi kanisa tukethira twi a voice for the voiceless, tukethira twi mugambo yo kwariria antu aria batakumba ciariria, tukenikarinji ngwataniro na thiri batu muno turi a Methodist nikenda tukaomba nya tukubatathania bara bangi batewatanirite. Tuketa na mbere kwithira twi partner wa thirikari ndene ya kurutaniria ngura ndauga na twithire twi mustari wa mbere ku defend justice na umuntu burabo wetegereka ndene ya Kenya. Antu betu bethe na dignity bari antu bara baumbine Murungu. Na tauga kinya media and kibanteto twenda kuwatana na babu muno, especially kwa rajamanto yama na wetege ngwe Murungu twithire twi partners na twithire teka toshindana. Na tauwa batu twe kanisa yetu ya Methodist tukambiria safari ya kuoria nkoro cia antu bara bombete kwithira baunikangite batu twingwa twambe turekanire twambe twendane nikenda tukamba kuwatithania antu bau bangi. Na kou tauwa ito weta na kana ito kuria twende turi a Kenya tuwatanite a Methodist na makanisa la yangi tuwatanire nikenda tuwatithanirie muongo wetu turi amwe na antu ba Kenya bethira bendene na kurutaniria ngui cia Murungu ibwega. Bruno Kaimba uria niwe mukaririgite ndene ya thoko ya Marimanti nethiritwe akionania kurega kunganirwa kwawe kumania na thoko izi kwithirwa ithukangite bunene aranandi ethiritwe agitariria nitezaniritwe ni untu kinya itina mathagaja gitumi za gutumira ndene ya thoko izi aranandi ethiritwe agitariria ati biashara baba ingi kagitene gaka bariritira biashara ciao Antoni aria gutiagirite kinyanini. Paul Kabithe ni akwathira nkuruki. Wa kamiti ya thoko ya Marimanti bwana Bruno Kaimba ugite thoko eno jithiritwe teyaniritu wakagite thirikari kaunti ya Tharaka Nithi mono kimaendeleo bere kithiria wa kibwa open air market kura kieni kire munde usafta Nyangumi Stadium na baugara thoko ere munde gotweke bus park kana bantu utumika kimatatu na no tokeni kira ke kwirwa ikero de tutakeni utie kiani kiro ikioro gyakyo na kya level wari tuku twawatanire kiani ikiri gakwe kura kiuga kuri mbeze cia wakathoko eno cia nenkanirite cia musanda indiko ikoroko nkaga kiro na kungi wikiro matana mbeci inu cia batiri kuthondeka thoko eno yonthe amwena wakathoko inene lakini tikuona taikarutha boi batiri kurutha no cia bati wakathoko open air market ya tumeri nkurukia ngiri imwe lakini kia bendaga igutwangira kathoko under ESP program, economic stimulus package, and we have only about 200 people. Na Marimanti, hey, users bado kama Marimanti is over 1,000, well over 1,000. Dia muthia Kaimba kiuria kuthingatirwa kwa mbeca ino ni kingo ciumba gutethia kari wa tabora kwa bateri ya mbeca cha kisiptu gethe ni kurutha boi bateri kurutha tende to expect Marimanti drainage were ndo thayo nthe kuwa kwena mata na utige nduteku turona ta ntuba kurumwa batabateri kurumwa ibu karawogu county government ige kumeria na kujivunia kazi ambayo sio yake no ntibona nirie tu na njira kinyeta agirite na ara ukarutho yaro mantuba Marimanti bio botiona mabwe karerwa ende borothe ate bubo kuria borabore onto kurotha iku ya mwende ne mathugania na kunenkanira wendu bwenu uri utongoria Ngiripotera Weru TV kumantere Tharaka thokoni ya Marimanti Bito Paul Gwakabithe.
Abitha wa thirikari wa Iwanda ndene ya kaunti ya Meru nethiritwe agitariria kugita ikundi kiria antu mwanya mwanya ni untu buria bukathirwa bugitetheria akari kwithirwa bakigunika bonene kumania na thirikari amwe na kinya guciukiria kiri matura. Ne itare antu begembe gukira barabeta wa ikundine na no morotora munene gwa Antonyere SMBO gikundi kiuthuranitie antu bakuma antere mwanya mwanya achegembe nothi na kuthondeka SMBO ino na arende bena moroto gwa kinyukia ikinya mwanka gutwika asako onto botirimanite na chief officer wa manto omegie trendi na cooperatives toe mugambi isande kwariria buraba karugoranga asako ino batwenda kwebelege Antonyere SMBO tweta kintu gitu asako na lego twende kesa ko teteatia iri na robo tetanne beto kende ba utetheria kurwa sako muungano yoto formete yo kumenya antu bara bonde bara ofisi ne bena intobia ekoro na ara ikundine tokenda kumya 2027 yekinya muungano ne yo ibana batethekete mutubambira mbwere ojo tukaregister sako yenu ene time kinya bukenda rujo buye tukaregister no tekinya shiringi bo bukagitatea tukarita tuwete kanerio na ndi officials benu ibo bathaitie sako etagitatea ne karugoro ofisi ne ko iba document yake kwenda chenu na kinya bwenda officers bakurugura sako no mbatume arujo na bukirura sako akioberi o Mheshimiwa Kailamka ile mia sindi capital no kamberia weka ekuo to ba ukume ikundine Putoni ikundine nikenda tomba kuona matunda thirikari na nabore barabati ikundine sasa wantu beto bonge bora kwenda kuwa batu ana beto be mosie sukuru ni singi asia yito menyereana nonto bwale pregnant nonto ibo kuona na beto ibabwetherwe manto yatebui bukariana boega nekenda ba sukuru ekeruerwa mwana kuwa soka sukuru boya atena mimba na atena kinyaishi HIV wagwe bathethambe na kuria anto iba bunge na ikundi nonto ni onjira kia thirikari kuthinambe na kuuna anto tuwatane ni njara obu watene na bwambirite kuthugania kwambiria sako au no maendeleo chakambiria na no jakabwira kenda muntu wothe urokeja akienda akura akienda anything agachwaga babwe akabutethia nikenda bwatethio bwebio bwisako berema thirikari na ndete kwa antu mbecha bate gikundi na kigwatena na registered bia cia thirikari itemea utakie muntu kiumbe no mwanka bwethere bwenae bwena ikundi kenda bomba okirua bia cia women rep ni affirmative cia komba okirua bukalitoa kiwango fulani uweta kiwango kingi kenda bomba kuonjorethia mbia cienu Kumegebe North Wetan Class Chabari Itana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkuretere nteto nkuruki. Premium, nataka premium original. Hata hii premium iko sawa. Nataka premium original ya Kavagara. Mbona hata mimi anani confuse? Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Shushu sichukue ingine kama si ya Kavagara. Aha, hivyo ndivyo kinaumana ukikosa original premium. Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Kama huna premium original nirudishie pesa yangu. Waumbirie wajue. Premium original ni hii ya Kavagara na ngano ndio hii. Raha Premium Kavagara, kwa raha ya familia. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Ai, huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzoea wewe. Unga gani hii wa mtoto? Hey, nilegeshe hela yangu.
wadanganya mtoto ukisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli, extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. The Meru National Polytechnic, a national center of excellence in technical and vocational education and training, proudly invites you to the 6th graduation ceremony under the theme, Celebrating Excellence in Skills to Transform Communities. Join us on 8th December 2025 from 9 a.m. as we honor our graduates, applaud innovation, and celebrate skills that are transforming communities and shaping the future. You can also watch the event live on our socials, YouTube at MNP TV and on Facebook at Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic, technology for innovation and development. Kugwata ogeni oringi kirinteto chetu chero tha mugwanja ntuku ya igoro ntere chia mao arimu ba GSS ni barethirwe bakigita maandamano bakimeneria thirikari arankuruki bethirite bakiromba Rais William Ruto gutigira ne agwika wirane bwawe buria bekire ati bakethro bakiongerwa arimu nkuruki ya ngiri 20. Maandamano ja arimu ba junior secondary mushine ma wantere ni gisi igembe iguru ya Rais Ruto uria bakwathira na regete ikwathikira watho na kujuria wirane bwa kubandika permanent and pensionable ti ukwithira bari internship igitene riraja. Mimi niko hapa leo kwa sababu nimekasirika kwa sababu ya matamshi ya rais wetu Bwana Samuel Ruto kusema kwamba walimu wa JSS waweze kuenda another year wakuwa hawajakuwa confirmed. President, ningependa nikuambia siku ya leo, hao walimu naona hapa wazazi wao wametumia pesa, wamesumbuka, wametafuta pesa kwa shida, wameuza mashamba, wameuza ng'ombe, wameuza kuku ili watoto waweze kusoma. Sasa Bwana President, tunaomba kwa heshima kuu uweze kuconfirm hao walimu watho buriuga atia na international labor laws tirasi wa otemuntu batiri kwa thorwa are ke internship more than 6 months. Mandaitari baria internship 8 months. Alimu wabura kuria internship for 6 months. Lakini Ruto eko into power, it becomes 1 year, 12 months. Lakini kebarura basainite, it is 12 months internship. Kindly Mr. President, boto kuri ni atri tumwaki. Kakenyera ire Banana Republic tutomba kwa viatu labor laws sisi ngabani the sisi ngabani dunia kakenyera ire Banana Republic utumba utura kidhala kakenyera ire Banana Republic in such a way that mwalimu na karia miaka ile for 24 months mbera confirmed. Na ningetaka kuambia mtukufu rais kwamba hakuna pahali tulisema contract inaenda 24 months. We said that the contract state very well that we were to go for 12 months
which were non-renewable. Januari marugurene sukuru bakauga kithomo no kagikarungama kethirwa batithikirwa. Bwana Rais, nataka kukuambia hivi, hauwezi ukapigana na ment asubuhi na ungoje mtoto ukute mtoto jioni amevalishwa na mtoto amelishwa vizuri. Kwa hivyo unapigana na yule mwanafunzi wa mwananchi wa kawaida. Sasa huwezi ukangoja January hawa 20,000 science teachers interns warundi shule na waende wafunze wale watoto. And the main implementers of the curriculum are the interns, especially in ensuring that 60% of the learners join STEM courses. Dennis Mugendi, Weru Njuma, Mushineo Maua, County ya Meru. Au ni otwakinyira muthejo wa nteto chietu cheru thaa mugwanja ngakwendera Saturday njega rietwa ni Maureen Kinya.